Nandam chiao na mo lungmali post Thawngchimnak in nan kut kanin tlai na khonghi kul le thum Sikpar nisari Zinglei Thawngchimnak kan rak thok lai tu jing kan chim ding mi tlang tar chiao khat na chu hakha khupi hakha tharge a ka dau nak achuak chia in sei chi SCC ral hrang sakhan le ralam an ka somli nga an thi thiam tor an tam ral thom tampi an lak Mongyua Mandalay lamchung asesi sakhan an lak talsang ruak hleili mu an si I mipiral kaparuk an nunnak aliam kalemiu a mifirni in pakhat an luhno I pastor pakhat nunnak aliam tafapani hliam atuar more a tlaikhi atong mi memorial shrial kulreng lo chu infal thong in a an thak na timi thong le thong pangdang na an raksilai hakha khupi hakha tharge a ka dau nak achuak chinram kul hakha khupi hakha thar a ummi lamruk a ton na ge a November ni ruk jingsui me lam paruk la cheu thuk a ka dau nak achuak tia thei si to chungmi pakhat ni jingsui me lam paruk la cheu thuk a lamruk a ton nak SCC ral hrang chegek chu mi piral kap tang ti phana ni an lu hno I an ka Santlong pal chunglong ka dau nak achua cha a kapni in athimi an umlo tia zalen a achim hakathar lamruk aton nage hi SCC ral hrang ni no ngai nak alak plan avoi khatna covid zot nak arak chua ka in an to mi asi I nihin tiang chegek a an man tia thei si kalemiu a mifirni in pakhat an luhno I pastor pakhat nunnak aliam afapani hliam atuar sagairam than kalemiu chotong pinsang a November ni ruk jingsui me lam pathum tuk a tangphila tlangpong in pakhat chu mizaiti thelo mi phuni an luhno I in ngai tu pastor pakhat an thapin a afapa zong hliam ma atuar tia tha atong mi na chungkhar he nei niam in a mi na ni an chim nan nak liam mi chu kumsom nga shrong pastor pangkhandal asi I Bible siang in akai pa in tidim peng lupe khwa baptisas a alang in thiang rian atron mi asi tia an chim mi fir pol chu a in kul na hau chung in an raklu hi ase pongkam a indang an umlo meithal an hmo chi I tangka an hal mi fir hi pathum an si mijai phuda nan si ti in a hal na I mijai phu man kan selo mi fir phu kan si nasin a tangka singjanga a tia kan thai atura kan pe an ti I maleu a chun mi fir pol ni a na kho nu lei a namte in an so tia nei niam in a mi pakhat ni zalen a achim pastor pangkhandal ni mi fir pol chu ale ve na cha a namte in an so hi ase I an in a phone pakhat le atatak asilo mi maithal pakhat an kaltak tia achim chap chupin a afapa zong atang a nam in an so ve I an thobul cho ma leo ase pastor pangkhandal ruak chu achua ke na khwa ti dim peng thuklai khwa a an tun pi tia thei si chia in sei chi SCC ral hrang sakhan le ralam an ka somlinga an thi hliam tor an tam ral thom tampi an lak karan ram kul chia in sei chi khopi mai SCC ral hrang sakhan le bom tu ral lam chu mi piral kapni an ka na cha a somlinga an thi ral thom tampi an lak tia Saklai Southern Special Operation Force SOF ni an lak dar November ni hni khan chia in sei chi khupi mai SCC ral hrang sakhan peng ukzung lawa ka zung thingram zau khan nak zung le meitha tural kap zung a ummi SCC ral hrang na chu mi piral kap KNLA tangti phon ni luhno in an ka na leikhat an thi thiam tor an tam MA1 MA2 tramngan pakhat meithal kwan bom hleinga le adang na an lak chiri tia thei si Kadau nak hi KNLA Special Operation Force SOF lalka puthan pangni chung in lalboi pakhat hroi mi Lion Battalion le Khausun Ron Shamtlai tangti pufat na ni an ka na tia an langdar
chuban tuk thiam in November ni hi zing swimi lam pasari la cheu in Zinglei swimi lam pali tiang khan SSC ral frang unhun khornak sakhan chu KNLA Special Operation Force SOF lalboi shoi nak tang a ummi Federal Wings SOG Klausin Road Shamtlai Punha ni Zinglei Rol mang in bom an thak no na cha a pali an thi sakhan azam tak mi zong an tia thei si chulong silo in October kularuk le kulasari khan KNU Brigade Paruk Hunma a ummi SAC Ral Frang Sakhan a Ria Chole Ral Thuam Arak Chan mi Ral Kap Thazang Zakhat Luk SAC Ral Frang Ral Lam Chu KNLA Tangti Pufan ni Lamtan in ni Sung An Ka Na Som Thum Luk An Thi Liam Tuar An Tamcha a Nu An Kir Tia Thei Si Kadaw Nak hi KNLA Special Operation Force SOF Kuthan Pakhat Chung Captain Ralboy Pakhat Shwenak in Kadaw mi asi tia an langter Muya Mandalay Lamchung Asesi Sakhan an lak Alshang Ruak Leili Mu an si I Mipiral Kaparuk Anun Nak Aliam Sagai Ramthan Muya Mandalay Lamchung a Asesi Ral Shang Thazang Somthum Nga Shrong ni Umhun an Khornak Palegay Sakhan Chu Mipiral Kapnani an lak Khopin a Shamthil Tamngai Zong an lak Chi Tia Chang Upeng Mipiral Ka Paka Pha in Plomvong Waitu Pakhat ni Achim November nearly jing swimi lam pangale lenga thuka chang khupi in mengni thu kambalu pyu so thipol fon thazang som thum nga thukni onghun an khwarnak pale chegek sakhan chu lu no in kanka dau cha a ra sang pol an zam di I jing swimi lam paruk thuk a an sakhan chu kan la kho chu ka dau na ka ra sang lai thi mi ruak lai li le shamthil tam ngai kan lak na I mi piral kap lai in pasal tha paruk ni ram lai mi puncha a anun nak an pek tia paka pha in tromwong wai tu pakhat ni khatit a achim kadau nak chu mongya pengkop battalion paruk shoi in asi I chang u peng paka pha phu CHU PDF adang phunga na phone in kan si I thazang somret lukni kan ka na muya pengkop battalion paruk in ral kap ni chang u peng paka pha in ral kap pathum le Siral kap chungtal pakhat an zapi font minung paruk ni anun nak an pek tia an langtar chi Kokarei Mongkole Tengni a ese siral shrang ka nak in mipi hlei khat anun nak aliam hakchia pathum zong anital karan ramkul Kokarei pengle sian ramkul chaklai Mongkole Tengni na a ese siral shrang ka nak in mipi hlei khat anun nak aliam I machung ang hakchia pathum zong anital tia tua chung mi na le shamtlai phuna ni anchim thongni kul la thum October kul la sari a karan ramkul Kokarei peng a ese siral shrang tamma somni likutang thalaya somko sari ni an ka mi ruang a mipi nun nak liam mi an umpin a in cheu khat zong an rok I inzo satil chol zong tam ngai an thi dia thei si ese siral shrang an ka mi shemman kon cheu khat bol chu Kokarei copy number pasari sang tua chung mi na in chung a an tla I an po cha a tua chung mi panni nun nak aliam I thum ni hliam fak an tuar mahnu a ese siral shrang ni hriamngan an ka than I tua chung mi pathum an thi pin a panni ni hliam ma an tuar ese siral shrang ni atu bantuk in hriamngan an ka mi ruang a minung panga an nun nak aliam I panga ni hliam ma an tuar tia tua chung mi pakhat ni khatit a achim chuban tuk thiam in November neli a shanram ko chaklei mungkum muram chung ka dau nak na a mi piral kap na ni ase siral frang sakhan pol an la kho na cha a ase siral frang ni ral tuk nak vanlong in bom an rak thak mi chu singai khwa a atlak cha a ngak chia pathum le upa panni an za pi font mi pi panga anun nak aliam tia nitlak lei siam tlai phu unaw na ni an langtar chupin a November ni liliau I tingni kopi ka dau nak a ese siral shrang ni zan swimi lam paruk la cheu tuk in pasari tiang chung lei in muyang hurram hoilua khwa chu bom athak cha a tua chungmi pakhat nun nak aliam tia an langtar chi
Nuathochi SCC-ral hrang umnak hmunhma mipiral kapni chunglei ron hmang in bom an thlak no hna panga an thi Mandalay ramthen nuathochi peng SCC-ral hrang umnak hmunhma chu mipiral kapni chunglei ron hmang in bom an thlak no hna no ngai tu ralboi pakhatal chi in panga an thi tia nuathochi PDF chung in twambo ngai tu pakhatni yangkong khatit a achim November nin hi Zinglei swimi lam pakhat lukhan nuathochi miuta moto lampi angchen ta khopong a ral kap training atwa mi SSC ral hrang hleinga thluk chu mipi ral kap ni chunglei ron hmang in bom an thlak no hna lalboi pakhat tal chi in panga an thi tia thei se bom thak no nak in athimi miluzat hi achunglei thongpang chimpon nak in kan thei kho kadau nak a chan sau kan raw lo anni zong hi nikhat ni hni long lam chung a chuak in World training atua mi an si tia nuathochi PDF chung in tramwo ngai tu pakhat ni achim chuban tuk thiam in November ni hni Zinglei swimi lam pathum thukhan nuathochi peng pyo an khwa a chikhat adormi SSC ral hrang thazang somthum tukna chu mipi ral kapni chunglei ron hmang in bongvoi khat an thak no hna athimi le hliam tuar an umle umlo kan chakhat liopi asi tia an langtar SSC ral hrang hi minchiam peng nuathochi People Defence Force Battalion 4 ni an ka hna mipi ral kap hliam tor lo in an kir kho than tia thei chi ase Polling khopi chu mipiral kap tangti phunha ni tlamtling te in an la kho chang sagan ram then polling khopi a ummi SSC ral hrang sakhan di lak chu mipiral kap tangti phunha ni jing a kan la kho di chang tia kolim peng mipi veng tu ral kap phu in twamwong wei tu pakhat ni achim khopi chung kan la kho di chang I atu hi zawfel na kan to leupi ase chunglei ka dau nak hi kanira rin ngai ngai a her cha a MOD in thong fiang kam van than than te lai tia kolim peng mi pi veng tu ral kap in twamwo ngai tu pakhat ni khatit a achim November ni thum in mi pi ral ka PDF le tangti phunha ni kolin khupi chu lak di ding in an lu no hi asi I November ni nga Zinglei sang a palik sakhan le siang sang run number pakhat a SSC ral hrang ni umhun an khwarnak sakhan chu an lak kho na I November ni rukjing a umhun an khwarnak peng ukzung zong an lak chi kho cha a polling khopi chu tamping te in an lak kho di chang tia rumven nak bun chi zung ni thong an than PDF le tangti punha ni polling khopi chu an lak kho di chang I November ni ruk Zinglei tiang a shamthil phun somali an lak chi kho chang tia an lang tar chi Simi khongkhopi a pungpului chui lenta chalnak chan a hmangmi hna SSC ral hrang chunglei ron hmang in bom an thlak no hna minchiam peng simi khongkhopi a pungpului chui lenta chalnak chan a hmangmi hna SSC ral hrang chu mipi ral kapni chunglei ron hmang in bom an thlak no hna tia minchiam peng don strict ni an langtar October ni somthumne nikhat SSC ral hrang palik le Yuso thi na pungpului chui in lenta chalnak atwa liomi chu mipiral kapni ron hmang in bom an thlak no hna cha a athimi le hliam tuar an tia thei se ka dau nak mun in SSC ral hrang ni hriam ngan le hriam me an du nak lei hoi in an ka cha a tua chungmi pakhat nun nak aliam November ni nga zan swimi lam poriat tiang khan SSC ral hrang ni ral tuk nak tilong chung in Triangman hi an ka pengri tia MDDS number thongkhazaria somli riat ni an laktar kadau nak a atal mi piral ka phufat na chu Minchen district Don strict battalion thongkhazaria somli riat shathu wo team 2 Shwejo Phu PDF Chause battalion 2 Minchiam battalion 3 4 6 le guerrilla force na an si tia an laktar Nangcho peng SSC ral hrang TNLA ni anka ral hrang ni semase khwa hriamngan in anka Siaram ko chak lei nangcho peng SSC ral hrang na chu mipi ral kap TNLA ni anka na tia Taung Army hriam tlai phu ni an laktar November ni ruk jing swimi lam poriat le somli tluk khan nangcho peng SSC ral hrang na chu
Taong Army PSLF TNLA MYD PDF pufon ni kalno in an ka na chubantuk thiam in zingsuimilam pakwat lukhan nang chu peng hring yang ping khupong SSC rangjong an ka chi na tia thei si chubantuk thiam in November ninga Zinglei sangkhan kapni karla ka dau nak leo chan a SSC rang ni to chungmi pi na umnak khwal chu shamngan zale panni zale panga in an ka na cha a in zai mazat arok sia an langtar chi kale a SSC rang ni pezul in shamngan an ka sagai ram than kale myu chu ni fatin SSC rang ni pezul in shamngan an ka November ninga zan lei sang tiang khan polmoi khopong singal khwa a shamngan an ka cha a kumsom li le kumruk le kumsom wa le kumriat mi ni hliam an tuar tia thei se chubantuk thiam in November ninga khan lapna chong khwa a shamngan voithum an ka cha a thongkhar ko saknak in pakhat arok uichau pakhat athi ta han samyo le changel zol leizong a shamngan hi atla tia tol chungmi ni anchim November ni ruk jing tiang in khampat lei chu SSC rang ni shamngan an ka than tia thei chi ase more a tlaikhi atong mi Myanmar Rasial kureng lo chu Imphal thong in a an thak na India ram chung Manipur ram kul more khopi a November ni khat ni hni leo I an tlaikhi mi na Myanmar mi kureng lo chu Imphal thong in a an thak na tia thei se kafapa hi November ni khat leo tlaikhi mi a khan atal ve I nunaw le ngak chia na chu an chua chang na kafapa chu atu tiang in an chua ri lo November ni li kha thong in chung a achua chamtuak a hmang tia thingtu anu ni achim November ni khajing khan Manipur nol ngai tu na ni Myanmar Rasial pa kulan ni nunglang hak chia hlei kwa andi lak som ni khat chu an rak tlai khi na November ni hni khan nunglang hak chia hlei khat hi chua tar an sin ha I kungatling mi pa pau pau chu Imphal thong in a an thak na tia to chung mi na ni an chim chubantuk thiam in November ni hni zong khan Manipur nol ngai tu na ni Myanmar Rasial pasha na chu an tlai na I Imphal thong in a an khum than na tia thei chi ase tuzin kan thawngchimnak chu ma vial in kan dong tar ri lai lungmali post tha zang akan pe tu nan di lak chung a kan ni lom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe kan to pek cheu ding in kan in som na